No haifi. Jaga no hanki ndi anda natu noga. Ye. Tigi yongila hanki fa wali hidugo mi do kippiton fiida ndiyan kono ndiyan hebaaki nene. Yaltale. Me ngadi me waɗi da contrat on landi telen kam on do ko acci don men don hanki. Hande kadi gila bimmi men en jippori lega ka bulli lega ton kadi ndiya yaltale. Awanen. Be jamne onon kadi biddo mo ngondo jammo ka laptano haifi buynani ka anyiri ni woni iurde bay me wata to ko nyi gabe na ba han 7 kilo kadi hare defay don ko fi maso mebe nyono golle be nga cabinet do e fi mo on defude gaade joni min kadi nyiri nyiwray ka anto ya ka laptan fi biddo mo ngon non me wardi hanki nani awanen Allah ko amin Allah ko amin 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 Allah ko amin amin ya rabbi Allah ko amin amin ya rabbi barka nani barka buy harede beltodirani moƴƴano e weltani kadi julbe Allah ben fow aray musibbe ko andi gollo malheureusement hebali ndiyan les deux contrats on n'a pas obtenu de l'eau donc on n'y peut rien donc aray joni men en darde stay woni Allah no muyani on faynti nene joni men daras me wadana yon woyndu hara ko pu améliorer yon donc hay so wata jogude ngo sakoto kango so ndiccio wawa lurugol bu jawna on ndiyan dan nani barka nen barka ne fan wargol forage me andi kamede mamudo forage din tana wala anki men songino andi an hebaki yande kadi la même chose donc on ne peut rien nene yara ko teddugal le mon nani yaron jarama buyi albarka musibbe continue à nous soutenir en tout cas hande be traso de kadi sundu et puis o kadi aray jol en jokka moƴƴa be laltani yo men salmini yo murade moƴƴude joni musibbe inshallah haray say jaredi wassalam